Yes, kwa watazamaji, kila ambacho kinaendelea hivi sasa ni tradition yetu kama Wajaluo, kwamba nyanya yake Junior anamnyoa kidogo kuonyesha kwamba anaanza maisha mpya. Kumea kwenye nywele yake itaonyesha kwamba anaanza maisha mpya bila baba. Sasa nyanya ashanyoa kidogo, sasa tunawapa nafasi kinyozi wale ambao wataalamu wa unyoaji kuendelea kumnyoa na kumaliza nywele yake. Ikiwa hapa mbele tuko na wazee, tuko na nyanya yake ambao kwa kabila yetu kama Wajaluo lazima watazame jinsi mjukuu wao analindwa baada ya kifo ya mzazi.